Kunabantu abebenginika ihloko lapha becela ukuthi ngikhulume ngento ethile. Ngivume futhi ukuthi leyo nto ngizokhuluma ngayo. Kodwa uthola ukuthi ngigcina ngikhohlwa. Kodwa ngize ngibone kudala leyo nto leyo ukuthi kambe kunomuntu wayecela ukuthi ngikhulume ngento ethile. Ngiyibone ngoba sengifundela nje ama-comment kuma-video amadala. Ikhona-ke i-comment engangayibona lapha. Kunomunye wayecelile ukuthi usacela ukuthi ngikhulume nge-weave. Ngikhumbula-ke indaba yenje intombazane eyayijwayele ukugula iphathwe yikhanda elalingapheli ngisho iphuza amaphilisi. Yagcina isihamba kuyofuna usizo nje kubantu ababonayo. Abantu ababonayo base bayitshela ukuthi ayiguli kodwa inkinga ilento efaka ekhanda i-weave. Iguliswa yiyona mayifuna ukusinda ayikhumule le weave le egqoke ekhanda. Nangempela le ntombazane yayikhumula i-weave. Yaphila futhi ayiphindanga yaphathwa yikhanda futhi ayiphindanga ayigqoke i-weave. Ngike sengikhumbula-ke futhi indaba eyake yaxoxa umelusi wezimvu zasedlulwini. Exoxa ukuthi kahle kahle ama-weave kusuke kuyinwele zamandiya. Amandiya kunesikhathi la aye egunde khona inwele bese lezo inwele lezo eyonikela ngazo kuNkulunkulu wabo. Lo mnikela ngazo ukuthi ubizwa ngani kodwa lezo inwele lezo beyishiswa. Iyona ndlela bebenza ngayo umnikelo leyo kulo uNkulunkulu lo abamkhonzayo amandiya. Uthi kodwa kwahamba bagcina lezi inwele sebengasayishisi kodwa esikhundleni soba beyishise bese beyithumela la eSouth Africa ukuthi izodayiswa lezo nwele. Nangempela beyidayisa lezo nwele bese kuthi abantu abamnyama bayayithenga lezo nwele beyigqoke. Uthi kwenza isikhathi umuntu ugqoka inwele zomuntu osewadlula emhlabeni. Lokho umuntu ke kumdalela inkinga ngoba umoya womuntu osuke ungasekho uyayilandela into yakhe. Omunye uthola ukuthi ugcina ehlupha eqoma kakhulu kanti uqonyiswa ilezi inwele ayigqokayo. Uthothi ugqoke inwele zomuntu wayeyisifebe wayithanda amadoda. Uthothi nawe uzokwenza leyo nto ngoba usengene umoya womnikazi walezi inwele lezi. Ziningi inkinga ezibe khona nje edalwa ukugqoka yona i-weave kodwa abantu abasebe bagqoka ama-weave babenganaki beyitshela ukuthi nje inkinga nje zempilo kanti suke zidalwe lama-weave lawa abasuke bewagqokile.